Otur Baku. Ne oldu? Предложение гладкое. Руки и сердце. С днем рождения тебя. Настоящий? Это тоже тебе. Шанель. Şimdi çok uzun. Vay küçük. Sana nasıl? Doğum günüm benim. Ой, rahmat. Ne yapasınız ki? Papa babamız mı? Papa babamız benim rahmetli. Öyle tutlu bak kaçma pamaç gidiyor. Ay çok rahmet kızım. Tam koymuş. Kıyafet ağzı koş. На камеранı резко алсын. Молодец. Такая красавица стала, мамулечка. То есть, кстати, у себя. Идем. Что он идем, менің. Старшая. Как раз коричневый. Өзің өргө, короче, по вкусу алдым да. Ана, Ba, son yaşta ne çok? Молодой. Ömrüm uzun olsun. Allah razı olsun. Хорошо. Son gün